Trong partai Ipft Kanchanpur Bibagyo Committee ke jini puro pochin bandari ma kiha oncol committee ni sauke mabai jini dolomoni parawo Ipft jini regional committee ni sauke manduyono Tipra Motha ke Cpim Yakarwi jini partai Ipft ni nahi mono hamyo ye khaini rono chong khabe khoi khela soino jini partai Ipft ni rules and regulation mane yeno chung keha jini montro be kinem brono la sonai jamata of haine kebu 25 voters 11 poribar ke joto kau akhe reledi korang reledi Ipft long live Ipft long live Cpim Tipra Motha Yakarwi chini Ipft ni pataga tola phaine chu khabe khubai la sawo Cpim Tipra Motha Yakarwi chini Ipft ni separate no hamyo phaine chu khabe khubai la sawo Ipft long live Tipra land long live Chidebro netri tiri silgana alkara josnam nai dofa ni hamkhain ba pando tiri silgana alkara josnam nai Stitro kan pando tite silgan alkara josnam nai alkara josnan mane andolo phaine chong khabe khubai la sawo separate ni dimana haye phaine chong khabe khubai la sawo Ipft long live Tipra land long live Borok dofa long live Monghaibara long live Ipft Tipra land ambai joto no Tenu robo Ipft yo phaimak mambo e phaimklai but Ipft yo phaimak chini Motha Greater Tipra land chung slam na ye brang sa ha skawala Ipft na to basar ho brang Greater Tipra land slam na ye brang kopsi sa ye ochi apa ha sai ne le brang trem phla ba cha ya ha sai mi ye juno phil pha ha boke Motha na re phima tha ta o kho si Ipft yo phaimak brown ni coffee samano slai ke no thamis ka ha bang khai nai slai ya go thane ha se apano ka phai trek ta ba cha ni ye brown samano chung khna ye kaula na tha ta o kha brown ni kaung no coffee ye si thamong ba ye ta kho si bo Ipft ya ang phai chi ha acha ni total sa family msa butar kam na Tipra Motha phaine ro family ke asta poribar butar ke sulo jana sulo ke ni nimu bai khoje ke bo para ke dolomoni para panchayat ke posim bandari ba bari khaksama to jini media ni bondhu rono mami khe tini chong asuho pochim bandari ma edisi village ni ke ha ek ma henai dolomoni parawo tini Cpim Yakarwi Cpim bai Tipra Motha Yakarwi joma 11 family এবং 25 voters jini partai Ipft ni separate state ni dimano hamyo ye phaiha brono chung khabe khube ke laso inke bo program no cover khemon bo pandawo jini media bondro no kono bari khaksama ma review inke narom duyo no antini sara Tripura rajyo ni ching konthai baran sakao ko message rifinai akhe mo ye chung phaidi nakmon im thaino se chung samung tanglena sakni hampandan bo pandal chung samung tanglena akhe mo ye bo samung tangle man bo pandale sudur kaube moha samo bengya kauk tok to saye bromno suno philemoles ra ase akhe mo ye chung jotom china nangneles pon nang ke chung senau chaya chuya tongnai ro ebon tinio chung asu bochor sarkar beti bi ye tuitheti bi ye tongmo jagao tongpiphono 3 lakh sin thiok mamos ro ke nombo ye akhe mo ye chung abodi khen mam thema rono suplong kheti nele chini ekmatro nahi mu Tripura land no nai separate state no nai jono already hari ripai mo to 6 schedule area hiye chongno
ADC area here amatong map so chin theo tong ar khamo ye chung aboni power no khoye empowerment re bare re 6 schedule area no chung full fledged of stick snamye tv ya jorole chung le bo ondo karama tumle chung karama jaga somya he jotono bodi khenma ring mobile no jotono makabo ebong media মাধ্যম bai phaidi chung separate state tripuralen ba pandawa bis kang ya prisena ebong tha kheno sena ebong chung thangman thaimano chung tifuti phena asu sena jotono khloma ebong jotono tong tini Ipft Tripuralen andolon no tahakrak ketusan mo pano tini kangre edisi village ake dainchora edisi village ni tini Tipra Motha takurau Ipft ni Tripuralen ni movement समर्थन ke tini tini podaga tala phaiha bari ke khakchang ma tong jomao kangre ni sui poribar 22 ভোটার আকে দাইনছরা কৌসবানি 2 পরিবার 4 ভোটার জমাও 8 ফ্যামিলি 26 ভোটার Ipft ni পতাকা তলা তিনিও হাফাইহা আর ফেব্রং সাকাও আইনি খাকচামো ইয়াফাইও তিনি Ipft Kanchanpur division party Ipft ni division president আকে Dasda block ni BC chairman ni ongye ang joto tini phene rong saka aini khakchangmo yafaio tini brown rekhete biskango kangra edc village dainchora edc village tini purbo satnana edc village ke jang monusulita edc village tre ropono Tipra Motha khetone rota o chungmai jogajog khetong Ipft ni boiman thaima Ipft ni andolon yake tini 19 দফা জনজাতি যে এডিসি এলাকাত থাং তটমানি পান্ডাও যে আন্দোলন বন আন্দোলন ছাড়াও চিনি থাটমানি লামাক্রুই আর বইমান ফাইমানম চি ফাইনি হে তাও বামা চুংবে ক্রং দং আর তিনি ফাইনে রসা কাপন আইন বাড়ি খাকচাম রিও গে যতন হামবাই Ipft আইউলথ চিনি Tripuralen লে ফিফি দয় মাইনি খাকচা হা যতন হামবাই